Kampana. Napalabas. Mata mga gayay ayam da Daniel Canalfon iti palsiit. Iti nakangag dagitoy iti uni ti paltog. Isungain kadeng damapan kitaan no anya ti mapaspasamak. Nakita da nga ti bangkay ti lalaki na idasay iti nasao a lugar. Iti sa balya bangir. Pinapatay mat ni Senyor Pasito ti maysa kadag iti buyot na asaan anang tungpal ken kuana. Iti mansyon. Ang pagpagatang mat ni Maria iti baro akot sena iti immun una. Dagos mat a pinalugudan ti amana ti payat na. Kabayatan na. Naamammo matan da Alfon ken Daniel ni Romana. Itagagayem. Denggen nyo tituloy ti kabarbaro a nobela tayo a napaulwan. Kampana! Apa asahan ka matagtagari, Daniel? Anya ka diti mapaspasamak yan ka. Wan mat nga agpaiso, Daniel. Agsao ka mat Anya kumangit ti bagak. Awan mo ti mapanunot ko. Anya? Uy, sandak mo ta katawan Talaga amat ngamin nga awan ti maibagak. Alfon, Daniel, saan ako ngagbayag? Amangan no sapsapulan na ko ni nanang ko. Sa dino ti balayo. Tay tulod da ka ni Romana. Ibagam ka da kami ka ni Daniel. Ala, kababain mo't ano itulundak pay langi di balay mi, Alfon, Daniel. Saan ka kumanyag bain pa'y kada kami ka ni Daniel? Gayem da ka maten, Romana. Uwan nga paiso. Agagayam tayon. Iso nga itulod da ka ni Jibalayo. Sige, itulundak nga rod iti balay mi. Ibagak no sa dino, Daniel, Alfon. Baknang may sa alalaki anang itulod ka diti balay, Romana. Isuday dyan ni Alfon, nanang. Jakmat impagarup nga dagayam kutsena. Wan nga rod, anak ko. Madlaw pa iti pa nagkawkawas na. Diyay mo't may sa akadwana. Nakitkita kon iji simbaan. Isumot day dyan ni Daniel, nanang. Sakristan iti simbaan ti San Felipe. Wan, iso nga agpaiso, anak ko. Madlaw nga agpadada na singpat. Panagkunakat, nasingad dagijay nga agayam. Nakunayon, nanang. Saan nga rod mapugpug sa ti saritaan da ite iti unag ti kotse? Nagadutis istoryaan da. Sigun pa'y kadakwada, nalablabas pa'y ngam agkab sa ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Kasta ka di, anak ko. Kinapudno na, nanang. Sa anak una ang narigatan ang naglako iti sampagita ita. Ngamin, ginatang amin na Alfon nagitilako. Anya? Nanang, dagiti ginatang na sampagita kanyak, imparabaw mimutlaan ka dagiti altar iti simbaan. Nagsaya at no kasta, anak ko. Makaurnong ka adagos iti pagmatrikulam iti kolehyo. Nanang, maragsakan nakmatkit di, taginatang amin na Alfon dagiti lako kasampagita. Makaturturog ako na, anak ko. Kaya't kunti agina na. Nabanuga ka naglako iti ikan iti tiyendaan. Ay, nanang, anya nga tanong kadwaan kalaangan nga aglako iti ikan iti tiyendaan. Ay saanan, anak ko? Narigat ti trabaho iti tiyendaan. Matangtangdanan aklang aglaklako iti ikan. Nanang, Mala, maturog ka mo't anak ko. Rabi iuna yun. Apay nga itakala ang asumangpat dito mansyon, Alfon? Anya lang ang aramidam itirwar? Di mo pa'y sungbatan dagiti awag ko kan ka. Kadwak ti gayem ko ni Daniel, Manang Maria. Kunakun kat akadwam maninday jay amamirmiraot, Alfon. Anya? Nagaditikas ka tayo ababak nang amabalin mo apakigayaman. Ngam no apay aday jay pa'y Daniel tinapilim. Saan mo nga mo ti sasawa, Manang Maria? Oray na marigrigat ni Daniel. Nasingbot da dya gayem ko. Anya? Awan mo ti dakas na. No makigayem makitikas kan ko ana, Manang Maria.
Kay kaya't ko payakad ka doon ni Daniel ang iti sika. Anya? Ulitam man timbagam, Alfon? Talagamat. Imbag pa'y ni Daniel tamawatan nak. Apay, dumngag kayo ka di kanyak, na da pagparpari ko tak. Anya? Kanayon kayong awan dito mansyon. Sa dinatayan nyo ka ni Papa, no kasapulan kayo. Day tamot la ti paglaingam manang Maria. Timang tong pa kanyak. Bastos ka, kabsat, Alfon. Saan anasaya at data pa nagsungsungbat mo kanyak? Sige, tong panak pa inusit kayat mo manang Maria. At iti may sapay apingping ko, agpapas ka mang tong pa kanyak. Talaga pagpungpung tutan nak, Alfon. Anya pala tararamidam. Tong panak kon! Siwardang nida kayo! Maria! Alfon! Anya ti parikot nida kayo! Di ta kayon. Alfon! Sa dino ti papalan ni Sika! Agsobli ni Sika! Papa, saan yun nga ayaban ti awanan bain akabsat ko? Ibaga ni Sika, noan niya tinagapaan nida kayo iti kabsat ni Sika, Maria. Agsao ka! Buenos dias, amigo! Anya ti maipay ni siya kinisika? Si, amigo. Adu ti dinero ni siya. Saan na parikot ti kwarta? Muy bien, amigo. Agkita ni data ijay pueblo. Kayat ni siya na makasarita ni Sika iti personal. Adios, amigo. Papa, asino di kinasaritam iti cellphone? May sakadagiti amigo ni siya, iha. Kayat ni iso nagsarita ni da kami may panggap iti kwarta. Anya? Oh, apay na nagaperles ni Sika. Sa dino ti papanan ni Sika, iha. Saan ka di nga inakgatangan itan di ka barbaro ako, check, Papa? Ha? Hun kaya man niya. Nalipatan ni siya na gumatang gayam ni Sika iti baro na kotse. Adan kanyak ti kwarta, Papa. Iso asaan ako nga agbayag. Adios, iha. Mapangarudan ni Sika. Diyos ko. At dagayam na pasamak a pamaltog iti napalabas nga aldaw. Dito'y ili ti San Felipe. Asidagla dito'y barangay mi ti nakapasamakan na. Sigun pa'y iti mabasak dito'y pagiwarnak. May samanen abang kay tinaiwalang iti may samot lang nga ili. Nanang, Daniel, rumwar ka kadimanen anak ko. Nakapulis ka mat. Una nang, kaduak ni Padre Burgos ang mapan iji kabangibang nga barangay. Anya ti aramidon nyo ijay. Ipayan ni Padre iti sakramento di masakit alakay nanang. Kalapasan na, aglayon kami iji sentro ta dagatangan mi. Alangarod anak ko. Agan-anad kayo kan ni Padre Burgos iti papanan nyo. Una nang. Ha? Kita at man ti basbasahan nga pagiwarnak nanang. Adtoy. Nanang. Tinakalanag dito'y umuna apanid ti pagiwarnak. Nakita mi ka ni Alfon agayam ko. Anya? Una nang. Pinaltugan na ti lalaki. Ket naidasa ije igit ti kalsada nga agturong ije kurba adalan. Nangagmiti uni ti paltog. Kabayatan ti panagay ay ayam mi iti palsiit ken Alfon. Anya? Una nang. Nakita mi dayta ken Alfon. Nagatang tandag iti kasapulan ijay simpaan Daniel. Mapantan ijay parking lot nga ayan ti kotsek. Wen padre. Siya kung ti manimot kadagiti ganat gatang tayo dito sentro. Padre Burgos! Oh, si Kamat Gayam, Senyor Pasito. Anya ti aramidam dito'y sintro.
At dala kinasarita ni siyak na ombre, Padre Burgos. Kadwa pa'y gayam ni sika ni Daniel. Naimbang nga oras mo, Senyor Pasito. Kastamat kin ni sika, Daniel. Oh, sa dino nga iti papanan nita kayo, Padre. Agsubli kami ni ijay simbahan, senyor. Ke? Panawan da kapay dito'y sentro, senyor. Mabitlaeng, Padre. Adto'y ti dinero, Padre. Imbagla na pagmerienda ni da kayo kini Daniel na sakristan ni sika. Ne, saanan? Kababain matkin ka. Pabainam ka din siya, Sacerdote Burgos. Sige. Awatak. Agyaman ak unay. Awanan niya, Amanda. Hasta luego, Padre. Daniel, saan mo matakadway ta ni Alfon? Umayan dito ni Alfon. Inawagan ng itay ngagturungan dito sa ti simbahan. Isumot gamin ti dimtang. Nakalugan iti motorsiklo. Kabarbaro mo nanday ta alugan na. Ay, kasta ka di? Pamana. Daniel. Nasayat tada kayo adwa dito sa ti simbahan. Oh, apay ka di gayan. Kaya't ko ti mapan ije turo da pag-istambayan ta. Romana, isardeng mo pa ilang taglapo di sampagita. Sumurot ka kada kami ije turod. Ha? Di ka madanagan, Romana. Siya kung ti makaamukan ka. Kaya't ka lang ipasyar ije turod. Uwan, Romana. Napintas iti dadya, banda. Presko ti angin ken adu ti makita mi jay. O sige, Alfon. Daniel, sumurutak ka na kayo. Sigurado ang magusto mi dyan, Romana. Diyan nga min tayo yung mikin ni Daniel. Huwag kayam, Daniel. Alam di palsiit mo. Tay pakitam tilaing mong agpalsiit ka ni Romana. O sige, gayam. Ngam, anya nga iti pagluganan tayo amapan. Saan tayo mat nga umanay iti motorsiklom? Sana parikot day ta, Romana. Magmag na tayo. Wow! Nagmayat ngagpay sa tagpaangin di tirabaw ti turod. Mangag ko pa iti banasbas ti angin. Kung naktumot ka, magustom dito Romana. 30 minutos la pinagna tayo. Nakadanon tayo dito Wen Daniel, talaga magustuak dito Adda may sadak kila kayo dito abay ti turod. Malinlinungan. Ha? Sa dino tayan ni Alfon. Kumita kay ti baba ti turod. Nakaulimag ang nakatugaw iti rabaw ti dakil abato. Ha? Apay akas lang na unag ti pampanunutan na, Daniel. Nagadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Kabisado kong tigayem ko. Amok nga damanan parikot tigayem ko. Anya? Dito'y alugar ti kanayon apapanan mi. Tunggal malagip tigayem ko ti parikot na. No aglibligay, kanayon na nakatugaw iti dakil abato. Ha? Naulimat. Kanda giti lang panaguni ti bili ti mangmangig dito Kahit babae ni ti layta. Madaan iti natalinaya kapanunutan ni Alfon. Kasta ka di? Ngam, ape asaan ko anadlaw agparparikot gaya man ni Alfon. Iti adda tayo iti sango ti simbaan. Kasta ni Alfon, Romana. Di na ipadlaw nga isukat agparparikot. Nugit kita kaslawan ti parikot na. Ha? Bak nang agpaiso ti pamilya ni Alfon. Ayun saan mo ta naragsak? Kanayon mo't ama kumikom dagiti dadakkel na iti negosyo da. Tina na. Nabayagan asana nagaw-awid diti pagilyan tayo. Nabayagan nga dahil Espanya. Anya? Timot ama na. Di na pa yan maasikaso ni Alfon. Gaputa makumikom mo't kadagiti negosyo da. Addan sa may sakabsat ni Alfon. Ngayon saan damot nagkinaawatan ta kanayon da nga agapa. Kasta ka di?
Uwan, Romana. Amok day ta. Panasingad agayem ko ni Alfon. Siyak ti kanayon apang ibagbagan na kadagiti parikot na. May papaniti pamilya na. Siyak nga rodon ti bilbilang nakabsat na. Kasta gayam, Daniel. Ni, timakdara ni Alfon. Manipod itidak kalabato ang nagtugawan na. Uwan nga't paiso. Ala, tumikan. Asit ganta ti gayem ko. Romana, kita am ti kinalaing ni Daniel nagpalsihit. At na patakder ko alatay ti adayo apaset. Sigurado ang mapuntaan na dayjay. Sika talaga gayem. Kasano, no saan ko ang mapuntahan ti lata? Oh, di ka babain ka ni Romana. Amuyo, nagragsak kayo nga kayam. Ati uyo pa yun di pudpud nung agkapsat. Wala, Romana. Matayak lagi tinawan day tagayom ko. Oo, aday ta ka manan, Alfon. Kas kala babae nga agsasao. Alang ron, buyaan nyo ti aramidek. Lalaingam gayom ha. Di nakibabayin ka ni Romana. Shh! Di ka natagari. Puntiryak ti lata. Baban iti palsit ko. Oh. Woo! Ayos! Naglayang ka talaga, Daniel. Oo, makita mo, Romana. Naglayang ka talaga ni Daniel. Uwan, Alfon, nakita nga rin tinaramid na. Yahoo! Naglayang ka talaga ti gayom ko! Oh. Anya ka dito ramay dan. Nakaragrag sa kalaunin. Ket kanayon mo mat makit-kita ter aramide. Baybayan naklata ka din gayam. Isang araw day titiwagas ko. Tapno saan ko malagip ti. Apay. Apay kalata nagulimot ka. Alfon, apay ka di. Awan, Romana. Daniel. At alasim ka ni tiisip ko. Tinasayaan. Agsubli tayo na simbahan. Diyak kahit tagsubli di simbahan gayam. Kaya't ko pa'y di titurod. Huh? Alfon, amangan mo kaya't mapagsaritaan tayo ti parikot mo. Ha? Wan, Alfon, iti kasta, malaganan ti barukong mo. Si dadaan kami kan ni Daniel adumngeg. Kayem. Nagulimot ka manin. Kaya't may titumulong kan ka. Tap naman. Apay akalat ang nagpukaw ni Alfon. Gagayem di uliwayan na denggan, tituloy ti kabarbaro nobela tayo na pauluan. Kampana! Insurat ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Kampana! Naimbag nga oras yo amin.